wayembesa wayilalisa emkhumbini ukaLuka 2:7. Jesu msindisi wavela ngale wehla wazalwa eBethlehema khona wabekwa emkhombeni nje weza engifuna weza ungifuna weza ungifuna bona uthando olungakaya weza engifuna Jesu msindisi olungileyo wahlawulela izono thini yeka umusa uqina uthinqi wangifela mina la wangifela mina la wangifela fela mina bona uthando olungakaya wangifela mina Jesu msindisi kunguyena-ke owangifuna ngilahlekile wangibuyisa endleleni le wabuyisa mina buyisa mina buyisa mina bona uthando olungakaya wabuyisa mina Jesu msindisi wenyukelele uyakubuya masinyane nje liyakukhala icilongoke sobizelwe ekhaya zelekhaya bona uthando olungakaya sobizelwe ekhaya Luka 2:11 uthi ingelosi yathi kubo ningesabi ngokuba bhekani libilikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavida. Nalokhu kuyisiboniso kini, niyakufumana umntwana embesiwe elele emkhumbini. Masinyane kwakhona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini limdumisa uNkulunkulu ukuthi luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ingelosi yafika kubelusi besesigangeni yabonakala kubo shuthi yafika nje ebantwini yabonakala kubo babikela izindaba ezimnandi ukuthi mabethuka besaba ningesabi nibikela indaba ezimnandi namhlanje salele umsindisi emzini kaDavida uJesu Kristu njengoba uNkulunkulu wathi ubukhosi akaye kubususa endlini kaDavida
nanguJesu naye uza ngaphansi kobukhosi bukaDavida, ewuNkulunkulu eyinkosi, ukuthi azohlambulula abantu, azobafela, ukuthi nizalele namhlanje inkosi emzini kaDavida. Nalokhu kuyisibonakaliso, niyakufumana umntwana embesiwe elele emkhumbini. Ngoba wazalelwa endaweni ephansi, akazalelwanga ekliniki or lapho kubelethiswa khona, or endaweni emikahle endlini ngoba kwakugcwele. Wazalelwa endaweni ephansi, okusho ukuthi uNkulunkulu abantu uqala from emntwini ophansi ongelutho, amenze umuntu, athole umusa kuNkulunkulu ukuthi naye azeke uma kuphela lowo muntu akhethe ukwazana noNkulunkulu. Okusemqoka sazalelwa umntwana uJesu Kristu emzini kaDavide. Lokhu nawe umzini kaDavida sikwazile ukuyobona safika khona eJerusalema, okuwumuzi wakaDavide. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Verse 3 and 4. Jesu msindisi nguyena kle, angifuna ngilahlekile, wangibuyisa endleleni le, wabuyisa mina. Buyisa mina, buyisa mina, bona uthando olungakaya, wabuyisa mina. Jesu msindisi wenyukelele, uyakubuya masinyane nje, liyakukhala icilongo-ke, sobizelwe ekhaya. Wosibizele ekhaya, zele ekhaya, bona uthando olungakaya, sobizelwe ekhaya.